Ya bamba nasi isixwayiso esiphuthumayo. Qaphela ukuthi mawuphilela abantu kusasa bazokushiya. Qaphela ukuthi mawuphila impilo eyifake ongayona yakho kusasa izokushiya. Kunento engeke ikushiye empilweni ubuwena. Kunento engeke izikushiye empilweni ioriginal yempilo yakho. Kunabantu abazokushiya ngenxa yobuwena. Kunabantu abazohlala kuwe ngenxa ukuthi uwena. Kunabantu abazokriticize abakujudge ngenxa ukuthi awusiwena. Kunabantu futhi abazokujaja ngenxa ukuthi uwena. Ungalinga ucompromise ukuba uwena empilweni. Angiphinde lento. Ungalinge ufuna ukusacrificeela omunye umuntu ngokuthi uluse ukuba uwena. Ukuba uwe iba uwe. Into engiyithandayo ngake ngathi ngelinye ilanga empilweni uboka phela ukuthi mophila impilo eyifake engathi ungake ugqoke nesicathulo esikahle esikwi level eright, ungafaki isicathulo esibizayo, ufaka isicathulo nje esikahle esiright esichibhile ukuze mangabe sikushile lempilo yakho iphilayo eyifake kungabonakali ukuthi ususehlazweni, ngoba kubuhlungu ukubonakala ukufaka isicathulo esibizayo kodwa sigugile. Kanti mawuphila impilo eyifake make sure ukuthi ugqoke isicathulo esikahle esicheap ukuze uthi mesipili sikushayile sikubuyisela kwi-original yakho ungabonakali usushayekile, uvela nje nje phansi ube nje seduzane nje eduzane kungabonakali, ngoba kubuhlungu ukubonakala ukuthi uphuma kiphi impilo kanti lo mpilo uphuma kuyona bengayona yakho ibe fake. God bless you. Mile njalo yabathwala abakhe.